Dobar dan, dobrodošli. Pa krenimo i čak i prije ovih sami 15, to je akademska četvrt. Nova lica hrvatskog filma u isto vrijeme obilježava Dan Europe i 15 godina uspjeha između potprograma Medija, Deska Kreativne Europe, Ureda Medija Hrvatske i svih vrijednih filmaša, filmašica, filmskih festivala, distributera. Znate da vas ima puno sa 17 poziva, koji ste bili itekako uspješni u ovih 15 godina. I s tim razlogom 9. svibanj, upravo ta jedna poveznica s Europom, s obzirom da je potprogram Medija jedini program Europske unije koji je posvećen razvoju europske audiovizualne industrije, odlučili smo se za današnji dan. Pretpostavljam, gospodine Zlatar, da ste vi isto na sve strane danas, tako da jednako hvala što ste došli. I posebno mi je drago što imam i u sebe dragu ministricu kulture Ninu Obuljen-Koržinek, predstavnice Ministarstva kulture i medija, Maju Vukić, pomoćnicu ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra i sve vas u publici. Dakle, 17. ožujka, sada već davne 2008. godine, Hrvatska je bila zemlja kandidat za ulazak u Europsku uniju i našla se na popisu zemalja članica potprograma Medija i time omogućeno da jednakopravno autori, dakle, videoigara, odnosno razvijači videoigara, hrvatski filmaši, distributeri, filmski festivali povlače novac iz Europske unije. Nakon što je osnovan Hrvatski audiovizualni centar iste godine, mi idemo u jednoj toj simbiozi, neizostavna je bila potpora tadašnjeg Ministarstva kulture i ministra Bože Biškupića, odnosno današnjeg Ministarstva kulture i medija i ministrice Nine Obuljen-Koržinek, koju evo pozivam da nam se obrati u uvodnim riječima. Pljesak. Hvala Martina, ja vas isto sve srdačno pozdravljam. Pa sad krenula bih naravno od čestitki za ovaj Dan Europe, svima vama, svima nama i drago mi je da u ovoj godini kad obilježavamo i 10. obljetnicu punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji, obilježavamo i 15. obljetnicu podprograma Medija koji je zapravo sastavni dio programa Kreativne Europe. I sad kad spominjemo bivša vremena, i tu je sa mnom i Anja Jelavić koja je sada ravnateljica Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju, a tad je vodila kulturnu i kreativnu točku, ured po kojem smo obrascu koji je nastao mislim 2 godine ranije, po kojem smo onda uspostavili i program Medija. Ja sam u to vrijeme bila državna tajnica, bila sam zadužena za pregovore u ovim poglavljima, a vaša sadašnja kolegica i voditeljica je bila zaposlenica Ministarstva kulture i medija i mi smo ju velikodušno tada predali HAVC-u da po obrascima koje smo u ministarstvu složili za ovaj dio kulture u okviru tadašnjeg programa kultura, zapravo pokrenemo i program Medija. Tako da je nama svima ovo prilično emotivno vidjeti da je prošlo 15 godina i da je zahvaljujući svima vama prošlo 15 uspješnih godina hrvatskog sudjelovanja u programu Medija. Iako smo mi od samog početka, od kad smo bili država kandidatkinja za članstvo i kao takvi pristupili i programu kultura i programu Medija, svake godine iskazivali pozitivne učinke našeg sudjelovanja u smislu onih financijskih pokazatelja. Dakle, uvijek od prve godine smo povlačili više sredstava nego što smo uplatili. Zapravo puna vrijednost tog našeg sudjelovanja u programu Medija vidi se zapravo po svima vama, po vašim uspješnim projektima, vašim koprodukcijama, festivalima, kino mreži, dakle svima onima, distribuciji, svima onima koji su
u proteklih 15 godina rasli kroz program medija, pronalazili neke nove partnere, stvarali neke nove sadržaje i zapravo uključili nas kao hrvatsku kulturu u sastavni dio europske kulture i onoga što se kroz mediju potiče. U tom smislu ja svima vama koji ste se danas ovdje okupili, a puno je poznatih i dragih lica, i svim onim kolegama koji su u proteklih 15 godina uspješno sudjelovali u okviru različitih projekata u programu medija, iskreno čestitam. U tih 15 godina prošli smo puno toga. Prvi zakon o audiovizualnim djelatnostima, pa onda drugi zakon koji smo donijeli 2018. usklađivanje sa različitim direktivama, osiguranje dodatnih sredstava, posebno za ulaganje u filmsku proizvodnju, nove kvote i uvjete za distribuciju, zadnjim reformama zakonodavstva, puno poticajniji okvir koji se tiče autorskih prava i zaštite svih koji djeluju u audiovizualnoj industriji, novo osiguranje sredstava za produkciju, ali i za distribuciju, novi uvjeti za ulaske naših sadržaja na nove digitalne platforme, sustav poticaja koji je doveo u Hrvatsku brojne strane produkcije, ali i omogućio da stasa jedna nova generacija filmskih profesionalaca i sad je na nama da zapravo veliki dio tog znanja i vještina koji su se stekli povećanjem sredstava za nacionalnu produkciju preusmjerimo nekako i u nastanak filmova u Hrvatskoj. Uključili smo i nove forme, nove sadržaje, video igre i tu vidimo brojne iskorake, tako da kao ministrici kulture i medija, ali i kao osobi koja je zaista od prvog dana uključena u sve aktivnosti vezano uz uspostavu novog modela financiranja i upravljanja kinematografijom i izgradnje i medija deska, ali i drugih segmenata i drugih aktivnosti koji potiču filmsku produkciju, ne ostaje mi ništa drugo nego svima čestitati, izraziti nadu da ćete i dalje tako uspješno sudjelovati u programu medija, spomenuti da je pred otvaranjem i naš prvi povijesni natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za financiranje kulturnih i kreativnih industrija, u prvom redu za onaj digitalni i zeleni segment vašeg poslovanja. Dakle, ja se nadam da će se mnogi od vas i u tom javnom pozivu pronaći i da ćemo kroz jedno 15 godina rezimirati, Ankica se smije, opet jedno za nama ostaviti jedno uspješno razdoblje. Živimo u teškim vremenima, nesigurnim vremenima velike krize, ne samo ekonomske, nego u prvom redu, ja bih rekla, društvene krize i drago mi je da se sve više mladih ljudi da pronalazi svoju karijeru i svoj interes u ovom području audiovizualne industrije. Ja se nadam da smo svi mi koji se bavimo ovim papirnatim dijelom uspostave okvira tome barem malo doprinijeli. Zahvaljujem se i Europskoj komisiji, Uredu Europske komisije, ovdje je gospodin Ognjen Zlatev s nama koji u inkarnaciji Ognjenovoj, ali i svih njegovih prethodnika su nas pratili na ovom putu, bili su uvijek partneri i ja se nadam da ćemo tako nastaviti i dalje. A tebi, Martina, sve čestitke. Žao mi je da danas ovdje s nama nije ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, ali tu je Maja Vukić, pa evo čestitam i Havcu i evo želim i da ovo današnje okupljanje prođe u nekom pozitivnom tonu, kako je to uvijek kad smo među vama. Hvala vam puno i čestitam svima još jednom Dan Europe. Također
Potpisivanjem memoranduma o razumijevanju Europska komisija i u tom smislu taj produžetak predstavništva Europske komisije nekako se nameće kao prirodan partner i prijatelj u događanjima u kojima zapravo osnažujemo vidljivost i važnost europske kulturne raznolikosti, pa bih ja zamolila gospodina Ognjena Zlateva, voditelja predstavništva Europske komisije, da nam se također obrati. Hvala Martina, poštovana ministrice, dragi uzvanici, dragi prijatelji. Moj govor će biti vrlo kratak jer mislim da uvažena ministrica je već sve vama važno i bitno rekla i drugo, da ne zamaram vas sa mojom hrvatskom, jer nisam ipak Hrvat. Danas slavimo Dan Europe i naravno sećamo se za sve ove postignuće koje je Europa nama donijela. Mislim da ja mogu govoriti slobodno i kao vaš sugrađanin, jer ja isto živim već u Hrvatskoj gotovo 4 godina. Mislim da svi Hrvatice i Hrvati mogu biti ponosni za ovo što je Hrvatska uspjela postići u zadnjih 10 godina. Vjerujte mi, ovo što je Hrvatska ostvarila u manje od 10 godina članstva, to nikad druga država članica nije ostvarila. A posebno ako govorim za takozvani novi članice, to su bivše države Istočne Europe. Tako da bilo što mi moramo uvijek se sećati na to da je Hrvatska uspjela u vrlo kratkom periodu ostvariti puno postignuća. Naravno, danas je dan za proslave, za veselje, ali s druge strane da ne zaboravimo što se događa ne tako daleko od nas zbog ruskoj agresiji na Ukrajini. I da mi svakako moramo se sjetiti, nažalost i vi kao državljani Republike Hrvatske niste baš tako zaboravili poput neke druge, recimo Europljani, da je rat isto je još prisutan. I kad se Europska unija ostvarala prije 73 godina, cilj je bio da nikad više rat se ne dogoditi na europskom tlu. Vidite, nažalost, možda smo i zaboravili da nekako prihvaćamo mir i demokracija i solidarnost ove naše europske vrijednosti zdravo za gotovo. Moramo si nekako napomniti da mi moramo se boriti i štititi ove naše europske vrijednosti. Kultura je jedan iz ovih sektora koji nas podržava našu raznolikost i zato Europska komisija i ostale europske institucije svakako će širiti podršku i financijsku i svaku drugu na različite projekte. Hrvatska u tom smislu je isto kao pionir, da je uspjela jedna od prvih država da pripremi projekt u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, što niko druga država, barem ja nisam upoznat, da ima ovakav projekt, tako da na to isto moramo biti ponosni. Tako da još jedanput čestitke svima vama i svima nas. I jesmo još kod kulture, da ne zaboravimo, danas nastupa Let 3 u Liverpoolu, tako da moramo... Hvala. Vidi se da je taj dio Europske komisije povezan, da. To sam htjela reći, ali mi je gospodin Zlatev uzeo riječ. Dobro. Idemo dalje. Znači, već smo saznali, iako je bio najavljen, nažalost, spriječen je ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Kristofer Marčić, ali s nama je naša draga pomoćnica ravnatelja Maja Vukić, pa Maja, the floor is yours. Dobar dan i pozdrav svima, poštovana ministrice, gospodine Zlatev. Ministarstvo kulture i HAVC su se podijelili, muški dio ekipe je otišao u Split na skupštinu kino mreže, ženski dio ekipe je ovdje. Da, 15 godina, znači 2008. je bila važna za Hrvatsku audiovizualnu zajednicu i zbog HAVC-a koji je tada osnovan i zbog medije.
I mislim još dosta, ovo je jedna godina obljetnice, imamo 70 godina Zagreb, Pula Film Festivala, 70 godina Zagreb filma. Prošle godine smo proslavili 20 godina Zagreb Film Festivala, 50 godina Anima Festa. I sve su te obljetnice nama zapravo prilika da pogledamo unatrag šta smo sve napravili, ako se sjećamo od kud smo krenuli. Kao što je rekla ministrica, neki se od nas sjećamo i dali, Ministarstvo kulture nam je tada dalo Martinu, ali i Jadranku Hrgu. Hvala vam na velikim i važnim osobama koje zapravo vode na neki način, svaka na svoj način, HAVC i mediju. Ali mislim da smo kroz ovih 15 godina svi pokazali, svi vi, a ja sam isto u jednom trenutku bila beneficiary medije, znači koliko smo u 15 godina naučili, koliko rastemo. Tada 2008. Hrvatska je bila, bismo se mogli prijavljivati na neke od predpristupnih fondova, ali medija je zapravo bila prvi fond na koji smo bili ravnopravni, gdje smo stvarno se osjetili dijelom te europske obitelji, fond koji nam je onda omogućio da ravnopravno sudjelujemo i postajemo partneri našim europskim kolegama i da evo u 15 godina zapravo izrastemo i u pouzdane partnere i da učeći jedni druge, zbog čega sam stvarno posebno zahvalna svim kolegama, jer se to znanje cijelo vrijeme prenosi sa osobe na osobe, sa producenta na producenta, naravno radi se o festivalima, o distributerima, jer tako smo zapravo sve uspješniji i to je ono što nam omogućuje da imamo uspješne godine kao što je 22. kada dolaze generacije mladih ljudi koje odmah sa prvim filmovima su uspješni i na festivalima i međunarodno. Tako da puno vam hvala svima, mi smo ovdje uglavnom svi ovako radi nas, radi vas, mi smo ovdje radi vas, a Martini želim još uspješnih 15 godina. Malo ja, jel tako? Meni danas mozak ovoga radi 100 na sat, tako da ja moram imati neke stvari ipak zapisane. Ja ću malo o brojkama, dakle moram jednostavno istaknuti i potrebno istaknuti da je u ovih 15 godina u sklopu potporama medija povučeno 11,5 milijuna eura, do kraja godine će to ići i preko 13 milijuna eura, dok Europska komisija odobri objavu službenih rezultata. I osiguran je razvoj 70 hrvatskih filmova, TV serija, 3 kratka filma, 4 video igre, proizvodnje 2 TV serije, 6 hrvatskih filmskih festivala se našlo na popisu, 10 hrvatskih distributera omogućuju promociju i osnaživanje europskog filma na razini jedne Hrvatske, ali tu su mnogobrojni i pojedinačni projekti u kontekstu razvoja publike, filmskog obrazovanja, dakle 160 organizacija koje sudjeluju u 544 projekata. Iza svih tih brojki i organizacija stoje ljudi, stoje pojedinci, stoje osobe i s određenom dozom nostalgije prisjećamo se i tih početaka našeg dragog prvog ravnatelja Alberta Kapovića, čijeg evo sina Paola posebno želim isto pozdraviti u publici. Dobro nam došao, Paolo, koji je uz podršku tadašnjeg ministra kulture Bože Biškupića i današnje ministrice kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek ukupio svoj mali dream team na čelu s našom dragom Jadrankom Hrgom, Sanjom Ravlić. Kasnije se pridružuju Ivana Ivišić, Vanja Sremac i vidim još tu neka lica i Marija, Tino i ima vas tu koji ste bili uvijek uz nas. I u tim nekim kraćim razdobljima vođenja HAVC-a između gospodina Sviličića, gospodina Rafaelića, pojavio se i pokretač HAVC-a Hrvoje Kribar i danas u svom drugom mandatu to uspješno nastavlja Kris Marčić. U intervjuima često mi se zapravo postavljaju pitanja koje bih to ja projekte, filmove željela posebno izdvojiti. Znate sami da je teško i ako nekoga ne spomenem da će se onaj drugi malo naljutiti, jer ste svi zapravo meni u srcu. Svaki ponaosob projekt, filmski festival, vaš uspjeh je i moj uspjeh i ja sam izuzetno sretna i ponosna na svaki, ne euro, ali na svaki projekt koji se pronašao na popisu potporama medija. Međutim, ipak su neki projekti bili među prvima, pa ćete mi dozvoliti da istaknem.
prvi hrvatski film koji je dobio na mediji Koko i duhovi u režiji Danijela Kušana, producentica Ankice Jurić-Tilić, Kinorama. Prvi projekt razvoja publike Kino Mediteran, kojeg danas nosi Ale Munitić sa svojim timom, Ena je tu među nama. Prva video igra, Trip the Ark Fantastic, oni uvijek imaju nešto na engleskom, od Gemčaka Aleksandra Gavrilovića. Prva TV serija koja je dobila potporu za razvoj i proizvodnju, područje bez signala, producentica Ankice Jurić-Tilić i u režiji Dalibora Matanića. Srbenka, koja je bila prvi dokumentarni film nominiran za Europskog Oskara. Zvizdan s prvom nagradom žirija u Kanu, programu Izvjestan pogled, Kinorama, Dalibor Matanić. Prvi animirani TV projekt Mali Huhu, koji je predstavljen i nagrađen na MIP Junior u Kanu. Moj dida je pao s Marsa kao prvi SF film za djecu, uz naše drage Dariju Kulenović-Gudan i Marinu Andreškop. Cvrčak i mravica, prvi 3D dugometražni animirani film za djecu i prvi filmski festival Anima Fest Zagreb, koji je nekako otvorio put drugim filmskim festivalima. I sad, kako se programska razdoblja mijenjaju, tako su mnogi filmaši ove novije generacije bili odvažni i počeli su se prijavljivati i onda sam uočila da su se pojavili ti prvi debitanti koji su u zadnjih par godina bili uspješni na podprogramu medija i iz tog razloga je ovo događanje Nova lica hrvatskog filma posvećeno zapravo njima, odnosno filmovima Ogledalo za Slevuja, Ostavi vrata otvorena, Mladi Tesli, Kradljivci ideja, odnosno Mjerenje i neba. Znači, svi oni će se uskoro, evo sad, pridružiti meni i započet ćemo s razgovorom. No, prije nego što nastavimo sa drugim dijelom programa, želim se zahvaliti najprije svim uvaženim gošćama i gostima, ministrici kulture i medija, Nini Obuljen-Koržinek, Anji Jelavić, predstavnici Ministarstva kulture i medija i njezinom isto timu Ani i Romani, gospodinu Ognjenu Zlatavu, voditelju predstavništva Europske komisije Andrej Čović-Vidović, njegovoj zamjenici, Maji Vukić, Hrvatski audiovizualni centar i svima vama koji ste zaista u ovako velikom broju došli podržati ovo događanje. Last but not the least, želim izraziti dobrodošlicu delegaciji iz Sjeverne Makedonije koji su me kontaktirali i odlučili također doći i podržati ovo događanje. Posebno gospodina iz Forum for Reasonable Policies, Gordana Georgijeva, Cvetanku Mihajlovsku i Arbena Ajurulaja, koji zajedno sa nekolicinom studenata zapravo je uspjelo doći i podržati ovo događanje. I prije nego što zapravo završimo s ovim prvim uvodnim dijelom, nisam vam sve odmah mogla detaljno objasniti u programu događanja, jer znate sami da su moje vijesti uvijek jako opsežne, brojčano i tekstualno. Dakle, kakav je daljnji raspored? Znači, slijedi nam razgovor, zatim prikazivanje 3 kratka filma naših uvaženih gošći i gosta, a zatim vas pozivam na tombolu i kasnije, znači od negdje 7 sati druženje, da imate dovoljno vremena doći svojim kućama na mamušćo. Tako da želim se zapravo sada svima zahvaliti i ujedno pozvati moje sugovornike da mi se pridruže za ovim stolom. Hvala vam puno. Znači, Judita Franković-Brdar, uz Karlu Lulić, Ogledalo za Slavuja, Petar Orešković, ti ćeš imati prednost od 2 filma, Mladi Tesla, Kradljivci ideja i Mjerenje neba. Slobodno se ovoga sjednite. Rea Rajčić, Ostavi vrata otvorena. Krenut ćemo zapravo od Re, odnosno možda za početak ću zamoliti tehničara da nam pusti izjavu Judite Gamulin koja je, ne te tvoju, da, dakle koincidencija je sljedeća, trebali bismo imati 2 Judite, imamo 2 filma, poštujemo rodnu ravnopravnost, tako da imamo Petra uz nas, a sve nekako još i povezano sa Zdenkom Kold, koji isto pozdravljam posebno u publici, tako uglavnom otkrivat ću kako će teći razgovor.
Međutim, za početak možda da čujemo Juditu Gamulin, scenaristicu i redateljicu filma Ostavi vrata otvorena. Pozdrav svima, ja sam Judita Gamulin, redateljica koja je trenutno na jednom drugom snimanju, jednog drugog redatelja, ali ujedno i snimanju moja producentice Rene Rajčić. Kako to sa snimanjima obično biva, uspjela sam se dovesti u situaciju da ovaj video snimam u 6 ujutro i ovo što gledate je jedna osnovna repeticija, tako da zaželim sreću. Pitali su me da govorim o motivaciji za snimanje svog redateljskog filma koji nosi ime Ostavi vrata otvorena, a ja taj film pripremam već toliko dugo da se više niti ne pitam zašto to radim. Film je zapravo nastao kao Rein odgovor na moju dugogodišnju obsesiju institucijama obitelji, instituciju koja je za mene osobno, kao promatračicu, ujedno jedini spas naših sudbina i potencijalno najveći mogući horor. Rea je tako osmislila okvir ovog filma, dakle setting trgovine međunarodno poznatog trgovačkog lanca namještajem u kojem se odvija čitav ovaj film, a koji mi sada služi kao svojevrsni psihološki laboratorij za promatranje ponašanja unutar obitelji. Mi dakle radimo film o ljudima koji sa svojim obiteljima krenu kupovati namještaj za iduće decenije i putem svatko na neki svoj način shvaća da zapravo samo pokušava sklopiti scenografiju za neku priču u koju oni ili njihovi najbliži možda više uopće ne vjeruju. Situacije u kojima se oni nađu iz njih izvuku ono najgore. Dakle, najveće strahove i najveće frustracije i sve što je inače skriveno sada izlazi na vidjelo, te gotovo svi završe tako da plaču pred svima, skrivaju se jedni od drugih, lažu, kradu i mire se. Scenarij je prošao nekoliko scenarističkih radionica i kansku rezidenciju, pritom me odveo na zbilja jako lijep put, te sada u završnoj fazi u kojoj ga nekako zajedničkim snagama pokušavamo zakucati. Pritom smo vrlo svjesne da je ovo jedan rijetki slučaj, da su nam tema i setting filma očito toliko prijemčljivi i toliko međunarodno prepoznatljivi da projekt kao ideja zapravo jako dobro prolazi i vani. I Rea je do sada okupila već cijeli tim potencijalnih koproducenata s kojima se uskoro upuštamo u pokušaj sklapanja budžeta. Tako da, držite nam fige. I to je to. Hvala na slušanju i pozdrav iz jako lijepe Like. Još je neko intenzivno ovoga razdoblje za eklektiku. Zapravo, ja se tebe, Rea, sjećam još iz tvojih studentskih dana, kada sam zapravo dolazila na akademiju i nekako nakon tih tvojih studentskih dana, kada si magistrirala produkciju, krenula si putem distribucije, pa si bila došla k nama malo u HAVC. I onda od 2015. zajedno sa Ivanom Kelavom, Tomislavom Stojanovićem i Tinom Tišler vodiš eklektiku. I sjećam se iz tvojih medijnih prijavnica, uvijek si isticala da je, mogu malo isto podijeliti, sad više nije tajna, da je eklektika zapravo specijalizirana za debitantske filmove. I onda kada sam zapravo radila analizu, 2020. zahvaljujući pružanju track recorda Spiritus Movisa i Draga Zdenke Gold, prošla si sa proslavom. Trenutno se zapravo snima proslava, ali tako, u Lici, u režiji Brune Ankovića. Zatim smo imali Koke, ako se ne varam, preko Maksima filma i dragog Damira Terešaka. Zatim je uslijedila Svadba, ponovno Maksima film, i sad je nekako prirodno u tom korazvoju, bilo vas je, mislim, 4, i Danska i Švedska,
iz Slovenije, Eklektika, razvijate Ostavi vrata otvorena. Koliko zapravo, mislim, između medije, tu je zapravo velika podrška HAVC-a, međutim, kako se zapravo uklopila medija u sam projekt i sve ove zapravo radionice koje je navela Judita su tebi itekako pomogle u pronalasku partnera? Radi, tamo sam htjela reći, mislim na mikrofon ne radi. Ok, Martina, Judita i ti ste sve rekli, ja ne znam uopće šta dodati u ovoj čitavoj priči. Put sa projektom Ostavi vrata otvorena je stvarno bio dosta specifičan i generalno je vjerojatno svaki put razvojni debitanskog filma specifičan. Mi se nismo nužno specijalizirali za debitantske filmove, mislim da to je neka vrsta nužnog zla kroz koje moramo proći da bi filmovi jednom postali nedebitantski, jer je iznimno teško iznijeti debitantske filmove, bez obzira što su nekako i festivalski drugi trendovi naklonjeni filmašima koji rade svoje prve ili druge filmove. Nama producentima i dalje jednako teško da ih na neki način isfinanciramo i da ih realiziramo, pogotovo što naši filmaši uvijek imaju genijalne ideje i settinge za svoje prve filmove koji uopće ne mare o tome da budžeti su nešto niži i da je sve skupa izvedivost kompleksnija. Ali da, Ostavi vrata otvorena je od starta zapravo postavljen kao film koji je onako punokrvna koprodukcija. Setting je skandinavski na trgovački lanac namještaja. Jako puno tu ima utjecaja i vizualnih, i scenografskih, i kulturoloških od strane skandinavskih zemalja, tako da nekako koprodukcija u tom smislu nije bila nategnuta, što često ponekad bude, nego je zaista prirodno proizlazila iz projekta. Projekt je jako dobro prolazio na međunarodnim radionicama koje su koristile Juditi u procesu pisanja scenarija, nekakvog kreativnog promišljanja o tome kako cijeli film postaviti, a pomagale su isto tako i meni kao producentu koji pronalazi neke svoje prve koprodukcijske kontakte i partnere, da na neki način se prezentira sa tipom projekta za koji mislim da baš dobro reprezentira ono čime bi se ja i naša tvrtka željela baviti u budućnosti. Radionica je bilo puno, u konačnici su sve, je Judita taj razvojni proces završila sa Cine Fondacionom, na kojem je došlo do verzije scenarija na kojoj sada trenutačno radimo, a na zadnjem pitching marketu u Rotterdamu smo zapravo finalno prezentirali film i nekako započeli u konkretizaciju koprodukcijskog sistema. 20.000 eura. Da, dobili smo Juro i Maževu nagradu i u principu ono što je još važnije od toga, iako je divno da smo nagradu osvojili, je što smo upoznali super ljude tamo koji su sada s nama i s kojima smo zapravo aplicirali. Koji su zapravo na projektu. Koji su sad na projektu, da. Super. Sad idem dalje sa sličnim pitanjem. Zapravo ovo je blind date, jel tako? Karlin i moj i na neki način Juditin i moj. Mi smo se zapravo uvijek susretale online i onda je u nekom trenutku Karla odlučila prijaviti ogledalo za Slobodna mediju i odustala. I što se onda dogodilo? Jesam te puno nagovarala ili... Pa evo, hvala, mislim ovo je naš blind date i kao što inače ide na tim blind date-ovima, ja nisam nikad bila, ovo je moj prvi i moram reći da je još ljepše te vidjeti uživo zapravo nego bilo što ovo je, baš sam evo stvarno jako zahvalna i jako sretna da smo se konačno upoznali uživo. Martina je odigrala jednu jako veliku ulogu za naš projekt Ogledalo za Slavuja, jer u principu mi nismo imali eligibility da prijavimo, međutim Martina jako puno vjeruje u naš film i našla je način kako da prijavimo na mediju. Čini mi se da je bilo nekih 10 dana do prijave, bile su to i krvi, suze i svašta, zato što je ta prijavnica, znamo i samo koliko teška i sad je zapravo još teža nego prije i slaganje budžeta i svega ostalog, tako da naradili smo se, ali zapravo bilo je zaista je vrijedilo, jer na kraju evo i dosta smo visoko bili ocijenjeni i evo i hvala Zdenki Gold koja je isto ovdje, koja nam je to omogućila. Znači bez dvije ove žene to ne bi bilo moguće i sad nam je to dalo
jako puno mogućnosti i da se zapravo kreativno dobro razvijemo, jer je to ipak stilistički film, to je ipak film koji ide malo više u žanr i film koji zapravo zahtijeva elaboriraniji pristup razradi, kreativnoj razradi, tako da će nam definitivno ova sredstva pomoći da ispunimo skroz potencijal koji zapravo imamo kao viziju. Čisto da približimo publici, s obzirom da nam je Judita ispričala o svom filmu, o čemu se radi u filmu, kako bi pičirala projekt. Ogledalo za Slavuja je... Možda da Juditi damo, ili? Ne, samo Ogledalo za Slavuja je priča o Dori. Ona je lokalna frizerka, ali i profesionalna narikača. Koja, eto, najbolja je u selu i okolici, kada ona cvili, ima da, i mrtvi plaču. I jednog dana, spletom nekih okolnosti, misterioznih okolnosti, zakasni na sprovod i plače na krivom grobu. Njezina karijera je tada mrtva. I u toj očajničkoj potrazi za novom gažom, jer više ju nitko ne želi angažirati u selu, naravno tu je i alternativna narikača Dragica koja preuzme njezinu ulogu, zapravo da bi u očajničkoj potrazi za gažom Dora sretne čovjeka koji nije mogao umrijeti. Dunda je čovjek koji nije mogao umrijeti i čini se da treba jedan drugoga. On pokušava na više načina završiti svoj život. Oni se pronađu na toj nekoj granici između života i smrti i čini se da treba jednog drugoga, jer zapravo Dunda smatra da ako Dora njemu pomogne da završi svoj život, ona će imati svoju ultimativnu gažu čovjeka koji nije mogao umrijeti. Ali eto, stvari ne idu po planu. Judita je naša Dora, to je po meni, evo, užasno sam ponosna da je se Judita povezala sa likom Dore, jer je meni lik Dore, znači ja već jako dugo živim s tim likom i imala sam jasnu sliku kada sam pisala od prve verzije scenarija kako zapravo Dora treba izgledati, ne u smislu fizičkog izgleda, nego u smislu energije koju ima i tu neke prisutnosti. I onda zapravo kada smo Judita i ja imali priliku raditi na mom kratkometražnom filmu Ostrižena, kada sam ju prvi put vidjela zapravo, kada smo se prvi put srele, ta prisutnost njezina je bilo nekako, skroz me izbacilo u najboljem mogućem smislu, gdje sam zapravo shvatila da Judita možda ima to što zapravo tražim u Dori. Ono što je važno istaknuti kod Karle, ti ne samo da si producentica, nego si i scenaristica, redateljica i dobar film je osnovan negdje 2015. godine, slično zapravo kao i Eklektika 2014. Samo ti si imala još ovo jedno dodatno iskustvo studiranja u Parizu, na Sorboni si magistrirala produkciju, ako se ne varam. TV filmsku produkciju, da. Igrom slučaja sam postala zapravo redateljica, jer Ogledalo za Slavuja sam napisala nakon faksa, nakon Sorbone i zapravo to je bila neka prva verzija koja je čak prošla i francuski kinematografski centar Readers Committee, komisiju čitanja. I onda sam zapravo zaključila, ok, ja bi trebala možda režirati taj film jer je dosta osoban. Međutim, nisam imala pojma o režiji, pa sam onda stavila malo scenarij sa strane i režirala kratke filmove, u biti da vidim da li uopće to je za mene, pošto sam ja zapravo po profesiji producentica. Tako da zapravo onda sam na kraju preuzela više tih uloga, evo sad se dobar film širi, imam junior producenticu ovdje koja je s nama, Jelena, koja je zapravo fenomenalna, mlada, talentirana žena koja će preuzeti u jednom trenutku produkciju zajedno sa mnom, dok se ja mogu više fokusirati onda na režiju, na scenarij i ostalo. S tim da mi ona pomaže dosta u scenariju i kao savjetnik i kao neko ko je podrška u svakom smislu. Koji si ti tim zapravo okupila na filmu? To su zapravo producenti iz Rumunjske, ako se ne varam. Da, imamo koproducente, to je već potvrđeno, oni ulažu njihova procjena nekih 120-130 tisuća eura u projekt. Mi imamo osigurano nekih 20% sredstava. Još nemamo HAVC-ovu fond za produkciju, podršku produkciji koju smo sad prijavili, pa se nadamo i tome jer sad čekamo zapravo to da se dalje pokrene projekt.
Tako da, radimo sa Rumunjima Avampost Media iz Bukurešta, koji nas prate zapravo još od mog drugog kratkometražnog filma i stvarno smo fenomenalni partneri i zapravo oni su nam pomogli i u razvoju, gdje smo mi zapravo kad smo radili test kamere, radili neke testne kadrove, pošto je ipak stilistički film i trebali smo isprobati. I također kroz Ekran Plus, gdje smo bili prošle godine u Varšavi, ja sam njima proslijedila sve materijale i oni su nama radili i zvuk i kolor i sve ostalo, znači prate nas od samog razvoja, što je zapravo stvarno neprocjenjivo. Oni su inače postprodukcijski studio, ali sad su i producenti i njihovi filmovi jesu bili i nominirani za Oscare i EFE. I eto sad imamo i Delirium Films iz Srbije, to je producent zapravo koji je radio sa Srđanom Dragojevićem na svim njegovim filmovima, tako da Biljana je fenomenalna producentica i stvarno smo jako, jako sretni da imamo i nju. Eto, tako da sad se to širi, pregovaramo s Francuzima, naravno, zato što smo ipak prošli čitanje na francuskom kinematografskom centru, tako da trenutno smo i u pregovorima za francuskog producenta. Hvala. Ajmo se sad malo prebaciti na Juditu. Kao i Karla, ti zapravo si nekako izbjegla službenu glumačku edukaciju, ali nekako je ta ljubav prema glumi bila jača i prevladala, odnosno na filozofski faks. I zapravo prvi put na filmu se pojavljuješ u Majici asfalta 2010. Jedna manja uloga, ali ti puno značila. Kasnije ide Pismo Čači i zapravo sad odjednom je nastao neki boom. Možemo te vidjeti u Dnevniku Pauline P, uskoro u filmu od Vlatke Vorkapić U ime obitelji. Međutim, mene posebno zanima tvoja suradnja i poveznica s Karlom. Dobro večer svima. Pa to se zapravo, ne znam, s moje strane nekako djeluje ta suradnja dosta spontano. Sigurna sam da s Karline nije, jer je ona to jako dobro i puno promislila, zato što, eto, imala sam nekako, iako se samo držim glume i ne zanima me trenutno ništa više od toga, ali imala sam prilike sudjelovati u nekim castingima i slično i znam da ni drugoj strani nije lako u trenutku kad mora se odlučiti za svoje glumce. Tako da to razumijem i s tim nekim iskustvom nikad nisam ta koja nekako nešto forsira, mislim niti nemam te alate baš puno, nekako se prepustim da svemir to odradi za mene, if it's meant to be, onda mi se nekako čini da je to najsigurnije da će ići u pravom smjeru. Tako je nekako bilo i s Karlom. Karla me zvala dok sam bila u nekim silnim probama i slično. Za svoj kratki film i tu smo se nekako našli i dogovorile. Tada nisam znala da je to između ostalog djelomično bio i test za ovo. Ona mi je bila spominjala taj scenarij i onak ja sam rekla, o Isuse Bože, otkud takav scenarij, gdje se to pojavilo? Ali kao, ok, ne smijem biti prehisterična i ne smijem sad reći, daj zovi mene, jer mislim, ne znam, to je čudno malo, možda. Nisam sigurna kako bi Karla na to reagirala, pa sam nekako prepustila snagama svemira. I drago mi je da je Karla nekako testirala mene u kratkom filmu, jer mislim da je to isto važno, nekako povjerenje između svih sudionika u takvoj vrsti stvaranja. Tako da mi je drago da je uzela neko vrijeme da potvrdi da sam ja ipak neki pravi izbor. Mislim, naravno, to ćemo vidjeti, nadam se da jesam, daću sve od sebe. Ali evo, uzela je neko vrijeme da to potvrdi i jako sam i neizmjerno zahvalna na ovoj prilici. To je jedino što mogu reći. Mislim da stvarno, sigurna sam sjajne scenarije s puno ljudi ovdje i naših gostiju. Ovo je stvarno neka posebna, čini mi se, glumačka prilika. Hvala ti. Ajmo sad malo na Petra preći. Ti si tu sad kao predstavnik, znam da si stavljen u kontekstu debitanta, ti nisi debitant, nego debitant u smislu tvojih prvih filmova koji su podržani od medije. I zapravo ti nekako voliš ovaj kontinuitet suradnje sa Sinišom Juričićem, ako smijem primijetiti, i nekako sve surađuješ, radiš svoje filmove zapravo s njime.
Ali ja se sjećam Petra na jednoj radionici, inače to ću isto dotaknuti, jer će mi trebati taj feedback čisto da ohrabrimo i sve one u publici koji još zaziru od odlaska na radionice, koliko je to bitno. A ovo je bila radionica u organizaciji Festivala mediteranskog filma Split i Medija Deska Hrvatske sa uglednom Rošanak Behešt Nedžad. I tada sam se zapravo prvi put susrela s idejom Mladi Tesle, kradljivci ideja. Toliko si se uživio da si u nekom trenutku i organizirao nestanak struje. Da. Da, pa to je zapravo bio, to si nazvao, to jest prijavili smo se na tu tvoju radionicu i tu je zapravo počela možda priča o Malom Tesli kradljivcima ideja. I sjećam se te radionice, veliko iskustvo, to jest ta predavačica koja nam je bila, nam je stvarno pokazala kako se pića projekt, kako se piše onaj sažetak, mislim, stvarno jedno predivno iskustvo i tako nekako pušteno i tu smo zapravo skužili kako pić može biti i zezancija i znam da smo onda kao na kraju rekli a da nema Malog Tesle, ovako bi izgledao svijet, pa smo zagasili svjetlo u dvorani, što je kao bilo fora. Uglavnom, jedna baš bitna radionica i mislim da svi koji su bili, evo, bila i Rea i još ljudi tu vidim koji su bili, mogu to, mogu potvrditi da su radionice bitne, jer, evo, stvarno nije mala stvar predstaviti svoj film u par minuta, i stvarno nam je to nam je bio pokretač da uopće počnemo vjerovati u taj film, a to je, mislim, dosta bitan, ono kao neka noga u guzicu. I onda, naravno, prijavili smo se na Mediju sa Nukleus filmom i Sinišom Juričićem i zapravo mislim da smo Mediju dobili čak i prije ovog razvoja Havcovog projekta i evo, stvarno neka značaj prolaska na Mediju je stvarno izniman, jer evo, ne znam šta bi bio iskreno s tim filmom, sigurno bi pokušavali još, ne mogu sad reći da nismo prošli, ne bi bilo ništa, nije ni sad sigurno da će biti išta, ali dobro, pokušavali bi još, ali samo sam htio reći da je ono, autoru, pa vjerujem i producentu, stvarno to neki dokaz da možda treba vjerovati u taj film i da ga je neko prepoznao. Da ćemo otkriti publici o čemu se radi. A radi se zapravo, je to film o dječaku Nikoli Tesli, kojem ti izmišljeni kradljivci ideja ukradu njegovu ideju koju je on dobio kad je drago svog mačka, zamislio je da šta bi bilo da je cijela zemlja kao mačka, jer on je osjetio prvi put onaj statični elektricitet na krznu i onda sad možda je cijela zemlja jedna velika mačka koja uspije podragati zemlju, će imati veliku moć. I to je stvarno ideja koju je on imao dok je bio dijete, a u našem filmu mu tu ideju kradu kradljivci ideja sa svojom posebnom opremom i prodaju je zlom znanstveniku, to jest frustriranom znanstveniku koji nema svojih ideja, ali je užasno isto marljiv, nije to ono budala kao neka, ono marljiv je i sad on shvaća da s tom idejom može svašta i on stvarno pokušava podragati zemlju i stvoriti si veliku moć i film je zapravo sad o tome kako Nikola Tesla saznaje to i mora spasiti svijet, jer ovaj ludi znanstvenik naravno radi stroj s kojim će spaliti Gospić i tu je i umiješana i neka vojska i tako. I uglavnom Mali Tesla spašava svijet. Film za djecu, tako? Da, za djecu. Šta djeca danas ne gledaju? Da, to je film za djecu, to se zaboravio. Jer to je bila i neka nagrada. Da, i onda smo je pičali sad i s tim iskustvom iz Splita smo, ono, kao, počeli su nam se sviđati ti pičinzi, bar meni sad. Se furao, jel da? Da, i onda smo pičali to i u Varšavi i dobili isto neke nagrade. Mislim, nažalost, ništa to sad ne znači da će tog filma stvarno biti, jer je skup, jer nije ono, ne znam,
kao 19. stoljeće, pa još hrpa specijalnih efekata, Dobro, pa ali imate i dječaci, partnere, mačke. tako, iz Austrije. Kao nemoj raditi taj film. Ne, ili imate i koproducente? Imamo puno koproducenata i treba nam još bar toliko. Ne, šalim se. Ali evo, sad smo, ja mislim, nadam se blizu. Imamo i Srbiju, i Sloveniju, i Nizozemsku, i Bugarsku. I sad smo pičali na Poljskoj. I to smo se isto dosta dobro zabavili. Ali sad to opet ništa ne znači ako se nisu oni zabavili, to jest ako nam neće dati sad još novaca. Ali evo. Naći ćemo neke druge. Ajmo sad malo na ovaj drugi film, jel može? Mjerenje neba. Ja sam se očito nekako na znanost, s tim da to je dokumentarni film. To je dokumentarni film i to je Sinišin film, mogu reći, jer zapravo se radi o njegovom šul kolegi, Hrvatu, čovjeku iz Zagreba, koji je sad astronom u Americi, predaje, a sad je glavni direktor projekta gradnje najvećeg teleskopa na svijetu. To je zapravo kamera, slična kao ova koju mi koristimo, ali najveća na svijetu, od jedno 10 tona, koja služi u astronomske svrhe i evo, taj teleskop se gradi u Čileu, u Čileu se gradi teleskop, mislim američki je projekt, ali je izgradnja u Čileu i evo, mi imamo taj pristup da imamo producentovog prijatelja iz osnovne škole i činilo nam se zgodan film za snimit, ta njegova zadnja godina, a on to već isto radi 20 godina i slično je megalomanski koji naš Tesla, pa mislim malo da isto zato sviđalo, da. I evo, sad se nadamo da će njima projekt uspjet i da ćemo mi to snimiti. I to je donekle i film o ostvarivanju sna, jer taj čovjek je stvarno cijelu svoju karijeru zapravo ugradio u to da sad ponudi novi alat. Željko Ivezić se zove. Da, Željko Ivezić da ponudi novi alat za astronomiju, jer to će stvarno biti revolucionarni projekt za astronomiju općenito. I to smo isto dobili na mediji, zato si vjerojatno izvala. Jesam, da prikažem kasnije, to je kratki film, ali da. Dobro, hvala. Ajmo se vratiti malo do re. Ja sam znam da smo se isto u jednom trenutku čule i super je zapravo da radiš na Akademiji dramskih, s obzirom da si u doticaju s tim novim talentima i ova godina je obilježena na razini Europe sa tim deficitarnim i zanimanjima, mladima i pratila sam, imali ste onaj producentski dan, ja mislim da je bio 29.4. pa sam gledala intervjue koje ste postavili ljudima što je zapravo producent i koja je uloga producenta, pa sam se znala malo i nasmijati. Kako je sad zapravo ovoga situacija? Znači, Juditu već Gamulin pratiš od studentskih dana, surađivali ste na Sedri, Kolaži o laži, sad je tu film, znači ti si nekako prva na udaru ovoga, tih mladih. Koje su to? Misliš, ja sam na Akademiji vrbujem mlade. Da. Ne, ja smo više generacija nego da u tom kontekstu smo dijelile klupe, više manje, pa smo se tako u principu upoznale. Ali šta si me zapravo pitala? Sad, znači, sa tvog stajališta, s obzirom, ja se i sjećam i tvog sudjelovanja u sklopu lokalno postaje europsko, pa si bila sva nekako ogorčena s tom medijom, pa to su prezahtjevne prijavnice, ali gle nje ovoga 2020, 2021, 2022, 2023, lijepo si se ovoga nekako snašla i nadam se da ćeš onda od nekih sljedećih poziva biti koordinator. Nije jednostavno kada si kao mlada producentska kuća, međutim ipak je uspješno, dakle može se. Da. Može se, mislim, nije jednostavno utoliko što zapravo kad radiš debitanske filmove ta potpora medija bi ti možda došla čak puno važnija bi bila nego kad ne radiš debitanski film, a kad si mlada firma treba ti neko vrijeme da postaneš
zapravo eligible da se prijaviš na pozive medije. Tako da tu je mala nekako nesklad između toga kad ti nešto treba i kad možeš do toga doći, tako da na tom konkretnom razgovoru moguće da sam bila nekad friško nakon nekog kemijanja, prijavljivanja medije, jer mi zapravo onda mlađi producenti doskočimo u toj situaciji tako da tražimo starije kolege koji recimo u tom trenutku nemaju neki svoj projekt koji prijavljuju kako bismo s njima u partnerstvu zapravo aplicirali na poziv medije. To je ono čime smo se bavili u proteklih nekoliko godina, što zapravo malo komplicira čitavu priču kad dvije firme zapravo prijavljuju. Obje ste bile zapravo, oba vaše projekta su bile visoko ocijenjena i to je baš ono, baš sam bila ponosna vidjeti vas obje pri samom vrhu, razlikujete se za možda bod, ali ono što sam htjela reći da je medija upravo bila pokretač da se kasnije zapravo u HAVC-u 2010. uvedu ovi svi pozivi koji su itekako bitni što se tiče razvoja scenarija i razvoja projekta, jer nije se samo u produkciji treba upravo jako puno vremena uložiti u sve ove pripreme prije i medija je nekako pogurala da kasnije u HAVC-u danas imamo i ove uspješne pozive, razvoj scenarija, razvoj projekta. Karla, dobar film, puno zapravo i ti radiš, najavila si u jednom članku i TV serije i otkupe romana, prema kojima će se raditi TV serije, suradnju sa srednjom školom u Koprivnici, to je tvoje zapravo nekako sjedište i baza. Možda nam samo malo isto iz tvog iskustva istaknuti tvoje sudjelovanje od Less is More, gdje si bila kao script angel, Mediterranean Film Institute, isto radionica, tamo si radila sa Kristinom Lazaridi. Neka tvoje iskustvo i važnost medije u kontekstu programa usavršavanja. Da, super pitanje u biti, zato što ne znam koliko ljudi još, mislim, naravno da su ti labovi i radionice nevjerojatno važne, mislim, meni su transformativne, ja u biti ne mogu niti zamisliti jedan projekt da se razvija bez toga. Da se nadovežem na početak tvojeg pitanja što se tiče tih serija, evo upravo smo sad dobili, još je sad neslužbena informacija, dobili smo da smo selektirani, dobili smo obavijest da smo selektirani na Mediteranskom filmskom institutu sa jednom od naših TV serija na Sirius Labu, Poštovani kukci i druge jezive priče, koja je, eto, znači to je još jedna predivna poveznica između Judite i mene, gdje je zapravo na jednom od prvih naših proba čitanja scenarija, Judita je meni donijela taj roman. Malo dati Juditi da pričam, mislim, sva se uzbudila. Slobodno, ako hoćeš. Da. Uglavnom, unutra je, kad sam je otvorila, unutra je pisalo za inspiraciju. Čini se da imamo sličan senzibilitet, jer to je neka gotička, vrlo mračna, baš makabrična neka, humoristični materijal. I ja sam u biti taman išla na Ekran Plus u Varšavu i u avionu sam pročitala samo jednu epizodu. I odmah sam zvala svoju mlađu producenticu Jelenu, molim te, kako sam došla u hotel, nisam spustila još ni kovčeg, molim te nađi nam kontakt od Maše Kolanović, ja želim vizualno interpretirati ovaj roman. Tako da evo, sad smo primljeni na Mediteranski filmski institut, napisali smo nekoliko epizoda, stvarno je makabrično smiješno, mislim da nam tako nešto baš fali nam puno humora, mislim da se baš moramo sve više smijati, evo zato je Ogledalo za Slavuja isto jako makabrična, ali komedija, je bajkovito, ali evo recimo Poštovani kukci i druge jezive priče je na neki način priča o svakodnevnom čovjeku i njihovoj borbi. To su neke apsurdne male priče, ako recimo znate Ricky Gervais Afterlife, gdje se on bori sa boli gubitka, znači to su te neke male priče o boli, ne znam, nošenja sa bolestima, sa bolešću ili konzumerizmom ili tako nešto. I ti kukci zapravo preuzimaju tu zgradu. Dobro da ne idem previše u detalje, uglavnom napisali smo to i vezano za tu suradnju sa
srednjim školama i osnovnim školama. Napravili smo veliko istraživanje o vršnjačkom nasilju, što je, čini se, itekako tema koja je sad relevantnija nego ikad, zbog ovog kaj se dogodilo u Beogradu, što je onak stvarno nešto, jedno od najtragičnijih stvari koje se dogodilo. Ali zapravo serija obrađuje upravo te teme, koliko zapravo zapostavljamo našu djecu, odnosno koliko su zapravo se one osjećaju sami. Mi smo kroz brdo fokus grupa i anonimnih upitnika zapravo zaključili da postoje veliki problemi, a bazirano je zapravo na 2 romana Ivane Šojat, Zmajevi koji ne lete i Oblak čvoraka, gdje smo zapravo ta 2 romana objedinili u jedno. Međutim, kad pročitamo romane i koji pričaju o takvim pričama naših osnovnoškolaca i srednjoškolaca, želimo provjeriti da li je to stvarno istina i onda smo zapravo napravili i razgovore s psiholozima i fokus grupe, gdje smo zapravo ne samo da smo potvrdili što se zapravo događa, nego je još zapravo puno gore kada smo zadali u razgovore te djece. Tako da evo, zapravo važnost, i samo da se onda nadovežem zapravo to što si rekla, važnost stručnog usavršavanja, znači ja ću sad ići prvi put na nešto tipa Serious Lab, tako da me jako veseli takvo iskustvo. Ogledalo za Slavuja se razvijalo kroz nekoliko labova, jedan su se nadovezivali na drugog jer je Ekran Plus bio više na redateljsku viziju, i naravno rewriting, a Mediteranski filmski institut koji je također bio s ogledalom za Slavuja je bio ključan u razvoju scenarija, jako puno pomogao. Kristina Lazaridi je i u sklopu programa bila mentorica, ali i privatno smo ju još angažirali, tako da smo sad na 8. verziji scenarija. Što se tiče Less is More, tamo sam bila kao development angel i to je stvarno prekrasno iskustvo zapravo kad nismo s projektom i kad zapravo imamo priliku pomoći drugima, dati neku našu perspektivu na stvari i zapravo toliko puno učimo i o našim projektima i o sebi i o tome zapravo kako možemo to isto implementirati i u naš rad. Tako da je zapravo jako lijepa razmjena između tih talenata i ljudi koji su tamo s projektima i mi kao asistant mentori, ne, gdje zapravo mi nosimo jako puno znanja sa sobom. Ne. Ajmo sad malo se vratiti na Juditu. Znam da smo u Zeitnotu, jer tebe čeka predstava u ZKM-u. Čisto često zapravo voliš suradnju i surađivati i u području kazališta i filma i televizije. Tu se još nisi nekako sve jednako, da, voliš. Gdje te možemo onda sad dalje očekivati? Znači, ZKM je večeras predstava. Tako je, u ZKM je predstava koja je rasprodana, tako da nam je to drago, ali vi svi onako idete gledati Eurosong, tako da onda nema problema. A drugom prilikom dođete do Rijeke. Filmovi Dnevnik Pauline pa i Punim plućima još uvijek su u kinima. Dođite da popravimo tu statistiku. I sad ću se evo kratko zahvaliti svima, tebi i gostima i vama. Evo, zajedno smo jači, moramo se biti podrška, to je jedino što nam preostaje na kraju dana. Hvala vam na svemu. Moguće da te vidimo i ovim kukcima. Da, pa to ćemo vidjeti. Ako svemir odluči, onda ćemo biti. Ako ne, bit će nešto drugo. Mislim da je roman, to će me Anja ispraviti. To su zapravo Da, ko nije pročitao obavezno i za popis literature slobodno mi se javite, a sada idem igrati predstavu. Ugodna večer svima i žao mi je što ovako... Čekaj, nemoj sad odmah još pobjeći, samo da još jedno. Još samo malo, da. Evo za kraj neki da nam otkrijete nešto, neke vaše buduće planove. Ti ćeš se vjerojatno, Petar, usmjeriti prema Tesli. Da, ja moram. Da, pa nadam se da ću se sad konačno, mislim sad radimo teleskop se radi već i dobili smo i podršku Havca. Da, sad još mogu paralelno, ali uskoro više neću moći. Jer ja nadam se da će stvarno sad ova Poljska, nažalost nismo uspjeli dobiti Euroimage za Teslu, to je možda propust neki. Nismo nikad dobili obrazloženje, ali evo, nije im se svidjelo. Ne može se sve uvijek svima svidjeti, očito. Da, se ti slažeš? Da. Ćemo pitati, aha, sorry. Ali evo, nadam se da se uskoro sad, to će se iskristalizirati da ćemo krenuti u to, a dok čekamo radimo teleskop. I to evo,
isto Rea zna, jer nam njen muž montira. Već smo malo počeli raditi na tome, tako da evo, to su neki planovi, sad treba se s tim sad pozabaviti. A za dalje, evo, ne znam još. Nisam sad neko vrijeme ništa pisao, nažalost, moram se malo opet vratiti u to. Moram priznati da me je iscrpilo i ono što je Karel rekli, to su sve neke 10., 12. verzije, onda si već malo i lud od svega. Ali žao mi je recimo šta, evo, u zadnje vrijeme nisam ništa poslao na mediju. Mislim da će morati tako. Ali sad sam čuo da je prijavnica još teža. Dobro, ti ne sudjeluješ baš u pisanju prijavnice, to je producentski dio, tako da, ajmo sad malo dati riječ o Reji, ako se slažeš. Da. Znači, gotovo će sad biti snimanje konačno proslave. To nećemo izgovarati dok se ne dogodi, jer upravo kreće jedan biblijski potop u Lici. Da, snimanje proslave završava, sljedeće snimanje koje imamo u planu je debitanski film Igora Elinovića, Koke, čije snimanje će biti u Splitu. Nakon toga, nadamo se, gradimo fake Ikeu u Zagrebu i puštamo... Čekala sam da li ćeš spomenuti Ikea. Da. Cijelo vrijeme smo bili onako skriveni, poznati lanac, poznati. Da, znate na šta mislim i kad ne kažem. Tako da, imam stvarno puno toga. Mi napokon postajemo ravnopravni korisnici medijnih programa, tako da sada po prvi put možemo samostalno aplicirati na pozive koji slijede. Nadam se da ćemo imati jednako sreće kao i kad nismo bili samostalni. I ono što samo bi ja za kraj rekla, da što se tiče svih uspjeha naših i naših kolega na svim medijnim i drugim pozivima, da najviše osim tebi, Martina, možemo zahvaliti međusobno jedni drugima i našim starijim kolegama i kolegama koji su taj put prošli prije nas, zato što doslovno svi od svih lovimo znanje i saznanje i pokušavamo si međusobno utabat put jedni drugima kako bismo mogli napredovati i loviti ta sredstva i realizirati naše projekte, i bez toga apsolutno ja mislim da bismo bili pogubljeni u potpunosti, tako da... Sad si me podsjetila, među nama je i veteranka medije, ja ću se sad ovako ustati, mislim da smijem, da nam nešto kažeš. Evo, ja ću reći, Judita, molim te, odi na predstavu. Hvala svima, vidim da ste bili sretni. Evo, samo ću ponoviti ovo što je Rea rekla. Ja stvarno cijeli ovaj svoj profesionalni vijek imam osjećaj da smo suportivni jedni prema drugima i da navijamo jedni za druge i da postoji ta jedna razmjena znanja i takav odnos gdje zaista jedni za druge želimo jedni drugima najbolje. Možda ću tako umrijeti naivna i možda je to neki privid koji sam si ja tako zamislila da mi bude lakše, ali slažem se s ovim što je Rea rekla i nadam se da će ostati tako narednih 15 godina. Barem. Sad ću ja odmah iskoristiti. Zdenka, ti si puno pomogla ovim mlađima. Nisi svoje možda filmove pokušala poslati na mediju, ali si zato bila veliki igrač u njihovim prijavama. Pa, mislim, moram biti iskrena, probala sam i ja sa svojim filmovima napisati tu uistinu iznimno tešku prijemnicu i nikad nisam imala sreće, ko što je Rea rekla. Nisu bile dovoljno dobre prijemnice, ali evo, jako mi je drago da sam imala priliku pružiti samo podršku, u stvari, kolegama mlađima koji su onda preko Spiritus Momensa uspjeli doći do sredstava. Zaista su oni sve sami radili, tako da sam ja tu bila čista tehnička podrška i čestitam vam. I nekoga bih posebno sad izdvojila, Danu ću sad izdvojiti, zato što ti si dobila, i Miljenka nam je tu, Dijaninu listu iz drugog pokušaja i znam da te je bilo jako teško nagovoriti za tih 1 bod, pola boda. Jel' tako? Da? Samo da čujemo i od tebe nešto. Zaista se ne sjećam za koliko bodova je prvi put, da. Evo, i Miljenka će možda reći, ona se sjeća. Samo sjećam tog traumatičnog iskustva da nismo prošli, ali čini mi se da puno ljudi zapravo prođe iz drugog puta i svakako nam je ta podrška medije za Dijaninu listu, tada se tako zvala, bila ključna. Sad radimo serijal Betonski spavači i još jedan dokumentarni film isto kroz program medije. Isto nam je trebalo 2 puta da prođemo, tako da to je nekakav kao prosjek.
a sad ću dati... Dakle, nemojte se obeshrabrivati, stvarno su užasno komplicirane te prijavnice, uzmite dovoljno vremena, 2 mjeseca ako nemate iskustva, mjesec dana ako imate. Puno znači to svo prikupljanje pisama namjere, traženje koproducenata, sve to. Ali ovo što je rekla i Ankica i Rea, i zaista si mi svi pomažemo i tako treba biti, jer inače je nemoguće savladati taj sustav. Evo, Hula Hop se već neko vrijeme bavi distribucijom, pa ako nekom treba pismo preporuke od distributera, javite se. To ništa ne obavezuje, ali jednostavno što više tih papira imate, to bolje. Tako da tu smo isto za svu vrstu pomoći. Evo sad proslijedi Matej. Anima Fest Zagreb je bio prvi festival i tada je tu prijavnicu pisala Vjera Matković, koja danas radi, malo smo zamijenili. Mi smo dali ministarstvu Vjeru, kažete ministarstvo. Da. Radimo Trumpu, ha? Prije jednog mjesec, 2 smo imali jedan od rokova za mediju i moja kolegica Arnela meni je rekla, čekaj, i sad nemamo mjesecima ništa za mediju, ne kužim sad. Pa smo provjeravali malo, kao zaista nemamo ništa. Mi jako puno se bavimo medijom, jer osim što dobivamo kontinuirano od 2009. potporu medije za festival, mi smo i sretne, ponosne i vesele koordinatorice Međunarodne mreže festivala animacije, zajedno s našim partnerima iz Češke, Slovačke, Rumunjske i Slovenije, pao mi je mobitel, za koju smo dobili za naše pojmove i ne samo za naše pojmove, stvarno ozbiljne novce, radi se o $500 000, da bi radili zajedno neke super stvari koje smo od uvijek htjeli raditi kao festivali, ali nažalost za njih nismo imali novaca. Tako da sad imamo puno više posla nego što smo imali, ali stvarno nam se to jako sviđa i vidimo ozbiljne razlike koje radimo sa svim tim aktivnostima iz mjeseca u mjesec. Eto, sad čekamo rezultate za ovu godinu, a novce ćemo potrošiti unaprijed jer će biti rezultati nakon što već odradimo festival. Sad dodajem mikrofon Danielu, on je bio među prvima koji je zajedno s Ninom Petrović, ne znam di mi je. Di? Aha. Zapravo to je bio klaster prijave, uspješan, za Nosile Rubac Čerleni, ali onda kasnije Antitalent dosta uspješno nastavlja, posebno u ovom novom programskom razdoblju, pa evo, da čujem tvoje iskustvo. Koliko si ti zapravo uključen u pisanje ili je to više Katarinin i Majin posao? Ja samo naslove radim. Mislim da tu pomaže i Mario, ako se ne valja. Da, okej. Pa, prijavnica je komplicirana, ali kad se navikneš, onda je u stvari zavoliš. U stvari je zavoliš. Mi smo uspjeli dobiti potporu i u singlu i u novom co-developmentu za TV seriju gdje smo nositelj projekta. I uspjeli smo dobiti i sad mini slate, tako da mislim da smo prošli ih sve, osim distribucije i festivala. Jako je važan timski rad i uvijek kad to radimo pokušamo uključiti još nekoga izvana. Ako ništa, samo da pročita, možda ne da piše ako nema vremena, ali da pročita i da nas upozori na neke stvari i tu stvarno dobijemo jako dobar feedback i pomaže da se digne kvaliteta. Tako da kad radite prijavnicu stvarno razgovarajte sa svi koji imaju volje uopće da krenu u to s vama. I ne šaljite u zadnji tren. Ovisi. Zaustavit ću se sad tu, mogu uzeti ovoga mikrofon jer bih željela uz pomoć tehničara prikazati i PR rezultate.
Trebamo još malo svjetla. Ja sam po uzoru na našu dragu Sanju Ravlić, koja često koristi citate, dobila dozvolu od Ivana Dečaka iz grupe Vatra da posvetim pjesmu koju on posvetio zapravo Masimu Saviću, svima vama, malom krugu velikih ljudi. Pa s obzirom da uvijek volimo koristiti te neki dublji, tražimo te dublji smisao u svemu, vi ste svi ovaj mali krug velikih ljudi. Imam mali krug velikih ljudi s kojima sanjam, za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, ali broj sunčanih dana premašuje prosjek. I sad idemo dalje. Jedan mali krug, nama dovoljno velik, to je samo naš svijet, naš privatni svemir, sazvježđe smo kad se spojimo. Sasvim mali krug igla po vinilu, dovoljan da ušutka tišinu, šareno smo, obojani svijet. Iz to misli, prepuštam vas filmovima, vidimo se uskoro i hvala vam što ste i dalje tu. Hvala vam.